kad Krimosi i države slave. Milan Radojičić je juče u Kraljevu u restoranu Talas proslavio rođendan svom sinu. Iako je restoran već bio zauzet, Milan je gazdi objekta striktno naredio da otkaže prethodnu rezervaciju. Grad je bio pod totalnom okupacijom naoružanih ljudi sa bradama, poput vehabija, i blindiranih vozila sa rotacijama. Od ranog jutra niko nije smeo da se parkira na javnim parkinzima. U restoran Talas na slavlje su stigli i Vučić, Zvonko, Gašić, Nikola Petrović, Goran Petronijević, Saša Milovanović, Davor Alta i ostali. Porodice poginulih i uhapšenih u Banjskoj nisu bile pozvane na proslavu. Zanimljivo je da Vučić, kako kaže, od umora od puta nije video brojne pripadnike MUP-a u obezbeđenju kriminalaca, kao ni bahaćenje svih prisutnih. Gosti su se podelili tako da u jednom delu sede ljudi iz politike, a u drugom ljudi iz kriminala. Šmrkalo se, ždralo i pilo do sitnih sati.